گوندێ ما دبێژنێ دا مرجە ئەو ناوەشکی دەرێ هاتیە نەدیارە گوند بەری هەشتی ساڵە تقریبن مال تێدا هاتنە ئاواکردن گوند دکەوێ هەرێما دێرکە حەمکۆ باشوورێک گرگێ لەگێ 5 تا 6 کیلۆمترە ژمارە مالا دۆرا 110 مال تێدا هەنا و نەشتێجیە وێژی نەها کێمی هەزارە چێ بووە کارێ ملەتێ وێ هەمی خودی عەردن جۆتکارن و هەن ژوا دکاندارن دکانێ وە هەنا بتایبەت باژارێ گرگێ لەگێ پشتی ئەف شەڕێ سووری چێبوو gelek ji wan penaber bû yê çûyî Kurdistanê hin çûne Tirkî û ji marin ji wan hatine Ewropa. Tişta li gund balkêş heye gund gelek xwendevan têde hene. Sala 1970 ta niha xwendevan têde hene. Xwendina 2 sal, 3 sal û 4 sal û 5 û 6 sal camide kirine. û tişteka taybetmendî heye gelek şehada doktora li vî gundî de jî hene. Tişteke dî jî gelkî balkêş e gund bi navûdenga derasê xwe gelek derase di vî gundî de hene û ser mistewa mentîqa dêrkê heta aliyan ca kar dikin û gelek derasî we çin heta dêra zorê û diçine Reqayê jî.